taratangaye kandi ndakubasobanurira kwizera ko abadayimoni ikintu bazi kimwe gusa bazi ko Yesu abaho ariko icyo bataza bakora ngo ntibaza bemera kugirana ubusabane nawe babizi bakanga uko iyo ufite bene uko kwizera uba wizere abo ni abadayimoni niba wizeye ko Yesu ariho yapfuye akazi urabizi ariko ikibazo gihari mugirana ubusabane uko kwizera kwawe aho ngaho kuba ku murampera musuke microphone tufatanya kanya gatoya nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu hakuna oga na shaka umo hayatakuwa manunguniko nakaumo nina stare ni heri sana milele nakaumo nina stare ni heri sana milele. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Twovuga gutyo gusa ndavuga umwanya utari muremure cyane. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu hakuna oga na shaka umo hayatakuwa manunguni nakaumo ninasare ni heri sana milele. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Asifiwe. Bamukuraho nanone ko ndumva navuze ngaho ntangirira nanone agakunga k'iminota 3 nindangiza ndavuga iyindi tugira ikibazo kabisa yanje ndayikuramo mubuze hano twisheganye bukeya nimara mvuga indi minota mikeya gusa iyo bambaye ndayizi kandi ndayubahiriza cyane kandi wama msu karibu cyane bihute gato sikafsa kono Twicara. Mwicara kawendi mwicara gusa ariko nyine muhagaze mukanya gato mwicara Kwizera n'igiti cy'umwimerere fumbire yaco n'ibigeragezo. Mana ishimwe cyane. Amina. Reka mbabwire ngiye kubabwira nababwiye ndababwira intambara ziza zitera umuntu ufite kwizera. Mureke mbaheze urugero. Iyo umwana wawe yagwaye aremze ukamwubarara hejuru ugiye kumusengera ijambo rya mbere ubumukunze ugasenga cyane ariko ukabona ntibibaye ntakize kandi warakijijwe ufite kwizera uzutekereza ngo nikiye kibazo cyabaye. Uzutekereza ngo ni gute byagenze bikananirana kabisa tukabyinigisira imbana tugaterana edi twese hano umuntu gusa uraha yicaye hano bugaca pi kandi dufite kwizera turaba Kristo basi turaba Kristo dufite kwizera ariko baririmbye bikananirana. Ngiye kubabwira bukeya kwizera ubundi definition yo kwizera iroroshe cyane niyo yoroshe ariko biza bikurikiraho nibyo biza bikomera. Kwizera ngo nukumenya rwose udashidikanya biri ugiye gusengera ko bishoboka udafite gushidikanya. Ubundi password yo kwizera Yesu password urayizi mot de passe clé
nukudashidikanya kujya uzugira mu telefone gutyo ngo 1 2 3 password wakoresheje yo kwizera ngo nukudashidikanya iyo nizikiza ibintu byose kandi nta muntu waba hatagira gushidikanya nico kibazo cyabaye kwizera nukumenya rwose ibyiringirwa ico ugiye gukora edingo we ngo udafite gukekeranya udafite gushidikanya ukamumenya ngo ngiye gusenga ibi bintu biraba udafite dute ko niko kwizera buri muntu wese afite kwizera ese uko kuragoye nako kubiragoye kubwira umuntu ngo ngiye gusengera umuntu ndazi ko akira revera ibyo biragoye ikigoye niki ikigoye si ukumenya ko ugiye gusengera umuntu ko akira icyo sico kigoye ikigoye ni ukuntu uzushidikanya uzavuga ngo jewe no zamuri cubero cha iyo tuzamure cyane kabisa ariko kwizera kuratugoye yemwe kwizera ngo nukumenya rwose udashidikanya biri ho usengera biri ya byose ukamuvuga ngo ngiye iki kiri imbere yanje ndafite mu gifaransa azavuga ngo ni assurance ni assurance iyo ufite assurance ubu ufite ikintu ubundi assurance nukuvuga ngo ico warugiye gusengera assurance mfite muri uyu mwanya mpagaze hano imbere ni mwebwe mpambona imbere yanyu nyuma y'uyu mwanya sinzi aho muzoba muri ariko assurance mfite none twatuvugana ni mwebwe mfite hari singe asengera abantu nobwiriza muri imbere yanje kwizera rero ni assurance iyo turayifite twamaze kwemererwa ke nukuvuga ngo ni iyo assurance y'ikintu ugiye gusengera nimba ari akazi uzoza bamuvuga ngo akazi ko singasengera ngiye gushima kuko mfite assurance ko akazi nakabonye none ikibazo kiza kiba ukaduta bikama bipfa mani shimwe cyane amen aho rero buri muntu wese umuntu yakijijwe iyo wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ukazanika mbere ngo mana ndagushimiye umbabarira ibyaha byane uyu munsi ndetse ibyaha mbaye musha kwizera kuza kukama kuza muri wewe nta utakugira ikibazo kiza gitandukana na manivo yo kwizera umuntu aba afite muri we bwana ntaga bamwe kuracari bebe kwizera abandi kugeziri abandi kiguhaba umuntu umenye Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe ngo hari ukwizera urema muri wewe uko kwizera ukukakugumana muri ariko umva ikibazo kiza gihaba abantu ukizera ukananirwa gusengera n'umuntu wagoye gripe ngo akiri bikananirana kwizera kwawe kuracari hasi cyane ukazutekereza ngo ngiye kwizera ngo ugashaka mafe fondas ugashaka ikintu ngo baze wizere mwumva ikibazo gihari umuntu akagira kwizera musu kwizera tayandi makomantere nukumenya rwose kandi ukamenya ibyiringirwa ngo udafite gushidikanya ko ibyo bizoba tuza tugukura ni hehe kuza kuva kwizera ngo kuza kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana utarumva ijambo ry'Imana ndakurahiye habe nubwo wozu uyiterera hejuru kageriri nimba utarumva ijambo ry'Imana kwizera kwawe ntaho kukurimo hariho kwizera ku buryo bune ko ndihuta ubaze uzumve urebe naho uguze kwizera kwa mbere nukwizera gukiza ukutwakijijwe twese twemeye umwami nk'umwami n'umukiza wacu tugira kwizera uko kwizera kuradutunze gutuma tudakora ibyaha n'ibindi kwizera kwa kabiri ngo nukwizera gupfuye nukwizera kutariho intumbi yo kwizera Yakobo yaranditse ngo kujya umubiri iyo utari mu mwuka ubumeze ngo niko kwizera iyo kudafite imirimo ngo kuba kurizera tuzamura icubahiro cy'Imana haleluya 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 kwizera kudafite ibyo ngo ni intumbi uko nukwizera kwa gatatu umuntu bamwega kwa kurasengera umuntu kwizera gupfuye kurabwira abantu ngo urasenga kwizera kwa arapfuye hano marubwire gute kwizera kwa arapfuye kwizera kundi ngo nukwizera kwa abadayimoni taratangaye kandi ndakubasobanurira kwizera kwa abadayimoni ikintu bazi kimwe gusa bazi ko Yesu abaho ariko icyo bataza bakora ngo ntibaza bemera kugirana ubusabane nawe babizi bakanga uko iyo ufite bene uko kwizera uba wizere abo ni abadayimoni niba wizeye ko Yesu ariho yapfuye akazi urabizi ariko ikibazo gihari mugirana ubusabane uko kwizera kwawe aho ngaho kuba kwizera kwa nyuma ngo nukwizera kuri dynamique niko kwizera rero hano mbabwira nukwizera gufite imirimo gufite kumenya gufite gushishoza kuza kumenya ngo iki kintu coba cyangwa ntikibe kandi shimwe cyane buri muntu wese
kwizera nimba udafite ugupfuye ufite ukuzima, nimba udafite kuzima ufite uko abadayimoni, nimba udafite uko abadayimoni ufite kwizera kundi guhagaze kuriya wakiriye kuriya ko kumenya Yesu ko ari umwami, ariko ndikuzo gukorera ibitangaza habe nti woro unasengera n'umurwayi tureke no kuzura gusa. Imana ishimwe cyane. Umva rero intambaraga zihaba umaze kumenya umenye uko kwizera umuntu wese aragufite. Revera nasomye ikintu kirambwira ngo intambara ya mbere izirwanwa no kwizera, ya mbere izitera kwizera ngo n'ubwenge. Urabona ububwenge umuntu ubwenge twiga tukamenya tukahakikisha, iyo niyo ntambara tubamwo ya buri munsi. Ngo uzogenda gute, ngo yokira gute, ukaza wanaliza ukavuga ngo aho bigeze hano nize matematike abandi nize geography, ubushuhe buhaye buza ubunyine nuko hatariho ibiti babitemaguye hariya imperuka yarabaye. Umuntu akaza n'ubwenge. Imana ishimwe cyane. Ubwenge nico kintu cyambere, nico kintu uzofesinga, niyo ntambara uzozugwanisha kwizera hari. Uzugira ngo wizere nk'abandi, ubwenge bukakubwira ngo oya wabaye gute, uyu ni umujyango nimba uja gusokera hari, kuraje gusokera hano hatari umujyango ngo uraca he, ukanaliza wamara kwanaliza kwizera kukama kumanuka kukika hasi. Ubwenge bw'umuntu hari, umuntu akakubwira ngo wizere afite kanseri kandi kanseri niyo mumara, ukavuga ngo kanseri zikizwa gusa n'umuntu uwo bamujanye bakamubaga cyangwa bakamuvoma mu maraso bakayapompa, ayo ngayo uwo muntu akabaho. Umundi yakubwira ngo yizere unywa amazi, ukavuga ngo ibyo amazi na kanseri bizohura gute, ugakora analyze. Iyo uheze muri analyze uzomenye ko ukugeze kure, ukwizera kwawe kera umukuki uri kuri zero. Namenye kuri se w'imigisha Imana iburi bihe erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana iburi bihe erega sinakurekura. Umuntu wamenye ko Imana ari we se w'imigisha, apana iva mu mashuri wize no mu kazi no mu bwenge, uzi gusanga Imana niwe papa w'imigisha, blessing, nta bindi bisaba. Nababwiye ngo kwizera n'ukumenya, tushidikanye dingo wowe ukamenya ngo Imana niwe se w'imigisha. Ntabwo nubwo ntize habe nubwo ntagira amasomo bakecu, habe nubwo ntogira gute, reka nkubwire ese kubu nyine igikomeye niki, ubwiye umuntu hano ukamubwira ngo uzoja muri Amerika ni ko Imana adafite visa, ibyo ubwenge buza bukugarura bukakubwira ngo uyu mukecuru ijambo rya mbere ntagira passport, ijambo rya kabiri ntagira visa, ijambo rya gatatu nta mwene wa Burya, ubwo kandi ubwenge buhabukora hari, ijambo rya kane ntazi icongereza, ijambo rya gatanu azohitira kwana, ijambo rya gatandatu uzoshoboka gute, ijambo rya karindwi ukamuvuga ngo ibyo ntibishoboka. No, ubwenge aho kugenda muri Amerika nta visa nico gikomeye kurusha kubona inyanja ihayicikamwe. Nike gikomeye kubona Tanganyika ikamigira guki ukambuka hari, niki gikomeye no kugenda udafite visa muri Amerika. Ariko ubwenge ukazushakisha ngo umenye uko ubwenge bwawe uko ubwenge bwagutegetse, ubwo si ubwenge ndakubwiye ngo kurasubiza kwizera kwawe hasi. Icya kabiri kiza gituma ugwana naco intambara izigwana no kwizera n'ubwoba. Uko abantu barahwereye abantu, ukagira ubwoba Imana ikamugirira neza, ukarara wicaye ugasenga Imana ngo Mana we ndaguseza uzompeza umwana, bwaci Imana ikaguheza umugore agatwita, bwaci nyirasenga akaza kumusura akamuhamagara ngo uyu munsi nagutekereje ndaza kugusura, akamuvuga mu izina rya Yesu. Ubwoba we ngoza muri cyubahiro cy'Imana. Ubwoba ariko none ndatangaye, ubwoba warasenze urabona ubwoba uzi ko abantu bazamuhubwira, umuntu akavuga ngo nukuri yakoze ikizame ngo naragitsinze, ariko ngo kubera iki batahe bampamagara, akavuga kandi barambwiye ko natsinze ikizame. Ubwoba bukama bugutera hariya, tuza hariya. Ubwoba nico kintu cya mbere kizomanura kwizera kwawe, ukama wisanga wageze ku itapi hasi. Ubwoba ufite ubwo ngubwo habe nubwo wosenga nuzojya hejuru y'umwana wawe uzamuvuga ngo siku ni nabiza muri quartier bakaza baragiza bagasanga atahembutse paye mvuga ngo ko ndasenga biragenda, ubwoba bwakuzamwe umukuku kamugaruka hariya. Icya gatatu ngo n'amaso, ariko amaso ndatangaye. Urabona aya maso aya turebesha niyo ntambara ugira yo kwizera izi kugwa, aya maso kandi ni meza. Muzamuri cyubahiro cy'Imana. Hallelujah.
haleluya. aya maso niyo ntambara ya mbere abantu bagira. Ukaja gusura umugwayi washika wareba ukuntu aremze, wareba ukuntu yanyunyutse, amaso akama kubwira ngo uyu ntazokira, ukamutaha uhaye uri mwavuganye se hari ikindi wabonye, amaso gusa yakubwiye akamamanura kwizera kontere kamija kwizera. Timuza makuru Yoshua na Kalebu abantu Mose arababwira ngo mugende mutati igihugu cyane, ngo mugende mukirebe Kanani, ngo mwitegereze, ngo atora abagabo 12 ngo baragenda. Kandi ngo arababwira ati ijambo rya mbere muzoreba kwabo abantu bari muri ico gihugu, cya kabiri murebe ikigosi ico gihugu, cya gatatu murebe ubutaka bwayo nibishoboka murebe n'inkike zikizengurutse, ariko murebeshe n'amaso, icya kane murebe abantu uko bameze uko bangana. Amaze ngo baragenda, bamaze ndagira ngo iminsi 40 bahaye batata hari ngo batahe. Umvaga igitangaza, iyo ubwoba iyo ufite hariya amaso ashobora kukubwira ikintu. Aya maso tuzatureba twebwe iyo twadusenga ntituzaturebesha aya maso y'umubiri. Iyo umuntu afite kwizera aya maso azahuma ugafungura amaso y'umutima, kuko aya ngaye yo kubesha. Amaze ngo abi12 ngo baraza babwira Mose ngo igihugu twakibonye. Daye dore ngo bari bazanye ni seri y'inzabibu, ngo abagabo 2 bayishingiraho igiti ngo barayiheka, ngo baramubwira ngo kwerako dore hano abantu barimo. Twatangaye sabantu, uzi ko abantu bageririya ngo twari ko tubareba ngo tukaza tubona tumeze kihanze, ngo nabo kandi gitangaje ngo nabo niko bari ko babareba. Hari ubwo bari bavuganye nabo, abatasi bari bababwiye uvuga ubwo bazabwira amaso. Oye nje aho narasomye pastor bishop, none ko bavuze ngo nabo niko baravuganye nabo se ibonyine gusa ngo bararebye amaso ngo bamubona ari hanze. Hari umuntu ungana ni hanze, hari uwo mwari mwabona hariya ariko amaso azareba kinyuma. Tuzamura icubahiro cy'Imana, Ndio tuzamura icubahiro cy'Imana, atukuzwe roho, tuzamure cyane. Haleluya, haleluya. ngo barareba ngo baravuga ngo turi hano, ngo barabategera. Yoshua na Kalebu ngo baravuga ngo ariko ndatangaye, ngo baravuga ngo sawa, ngo abantu bamabarira ngo baravuga ngo Mose we waratuzanye ngo uzogende dupfire mu butaka kutaturekera iri, nimba ariko byabonetse uba waraturekeriya turapfa. Amaze Yoshua na Kalebu ngo basaba ijambo, baravuga ngo kera twageza tuvuga ngo miye monsieur, ukazugira guke miye monsieur, ngo barababwira ngo muzukuri ayo makuru bavuze nta kintu begezajere, ariko reka nkubwire nimba Imana itwishimira izatujana muri ico gihugu. Second, kandi nimba turi mu bushake bw'Imana bariya tuzobamanyura nk'iki kumutsima. Nta kintu coroshe ko kumanyura umutsima, nta kintu coroshe ko kumanyura umutsima. Umwandi majambo bari bavuze ngo iyo banavuze ngo ko gucumba naho kumanyura umutsima uri ku meza, ni ukuvuga ngo ni yari rien iriho. Mana ishimwe cyane, ngo barabwira ngo nimba Imana itwishimiye ibyo ngibyo tuzobamanyura nk'umutsima, ariko n'amaso yari yababwiye. Icyakane rero intambara z'Urwanda nayo uzutekereza hariya mbabwira nabo baturanye mwaturanye hariya, umuntu agasenga ukagira kwizera ugataha musu. Imana yakubwiye mwana avuganye nawe washika watangira kubwira ngo ndabasha Mana, umuntu akamaza akubwira ngo se nawe uzogera he, ngo kuriya azamavuga ngo ageze muri 6 se azobona diplome, ngo yatsinzwe mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mu wa gatanu, niwo ubunyine none ageze mu wa 6, ni ukuvuga ngo nta diplome azobona. Abantu bagacitege. Mana ishimwe cyane, haleluya. abantu bakagucitege, nuzoza wumva abantu baba bagucitege bene da, uzutekereza uvuge ngo kwizera kwawe uko umenye ngo abangaba abanyine bahaye bacana intege, aba mwizina rya Yesu aba uzoza ubarebera kure hariya. Haleluya. Hariho umugore umwe yarantangaje, yagize kwizera guteye ubwoba, ngo yari yaravuye amaraso imyaka 12 ngo bamuta kukagwa kiwe wenyine, waravuga ngo birarangiye. Aho Imana izi gusanga ihayirema kwizera uririya wenyine, ihaye kureba iriya hari yuri ibi bibazo wikingiranye mu nzu uri wenyine muri abantu babiri, wowe n'Imana no kwizera kwawe. Waragize ukazunguza umutwe ukareba ubwenge bugahagarara, ugatekereza ibitekerezo bigaheka, ukabona nta uhawe ureba, umutima wawe ukagira ubwoba, wamaruka ugaruka ubwira ngo mutima wanje we tuza, mutima wanje we tuza numva Imana. Uwo mugore ngo aravuga ngo njewe ngiye gukora ikintu kimwe, umutima urambwiye ngo nimpaguruke hariya ngende, nimbona Yesu nzokora ikintu kimwe. Kwizera ubundi nababwiye ngo nukudashidikanya. Aravuga ngo njewe ndakora, iyo ni decision yari yashize yamayandikaho,
aravuga ngo ikintu ngiye gukora njyewe nimbona Yesu ningira amahirwe nta muntu wambonye mvuko abantu bazavuga iyo babashakisha kwizera ningira amahirwe nta muntu wambonye kagera mu bantu mu kivunge c'abantu kabona Yesu ngatekereza hari idecision ngo yari yavuze gusa ngo yari yavuze ngo nishika hari ngo ndakora ku mwenda wiwe hari ibintu uriya mugore yasize ijambo rya mbere ngo yamavuga ngo habe nubwo ngwaye ubwoba nibamfata bazonyice icakabiri ubwenge buramubwira ngo habe nubwo meze guke ariko Yesu arera hari nzokora ku mwenda hari cyubahiro uzamuri cyubahiro cy'Imana Imana ihabwe icyubahiro uzamuri cyubahiro cy'Imana hallelujah uzamuri cyubahiro cy'Imana turanye hallelujah 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 baratekereza ngo aravuga ngo nogirirwa amahirwe amaze ngo aragenda ngo akore kuri Yesu guke habaye ibintu bitatu musuhu Yesu ngo imbaraga zimuvamo Yesu ngo aravuga ngo hari umuntu ukonzeho kandi uwo muntu wankozeho ngo baramubwira ngo se kuhaye tureba uzakugendekeye gute aba bantu bose bahaye bagukandagira none kuravuga ngo hari umuntu ugukozeho arababwira ngo hari umuntu unkozeho icyatumye numvishije umuntu wankozeho neza nuko numvishije imbaraga zishize Mana ishimwe cyane wa mugore ngo arareba ubwoba ngo yamatangira kujuguma ngo atangire kujuguma Yesu aramubwira ngo mugore we genda kwizera kwawe kuragukije Mana ihabwe icyubahiro genda kwizera kwawe kuragukije naiombe ya nchi yangu rehema kwako Mungu naiombe ya nchi yangu rehema kwako Mungu nimba utaragira kwizera guhangana ndakurahiye n'ibyo uhaye ukora umugore umwe ngo yagwajije umwana turarangiye pastor turarangije ngo aramubwira ngo aravuga ngo umwana yagwaye paralize amapepo ngo aravuga ngo Yesu yaje ngo yamavuga ngo ngiye kureba Yesu kandi ndamubwira kandi ngo yamavuga reverawe ngo aravuga ngo nimbona Yesu ndamubwira ngo aramubwira ngo wonkiriza umwana wanje aragwaye ijambo rya mbere kwizera ni decision tukicaraho uri ngugume wizunguruke uzohaguruke nimba ari akazi ushaka uzinjirane ministre tukazutuma hari ngo arahaguruka ngo tukazutuma ngo baje kukurebera ndakubwiye ngo nimba ukituma hari nimba ugitanga ukivuga ngo nibanjanire sha patri ni mushikire kwa bishop mumubwire ndakubwiye ngo uko kwizera kwawe ntaco kuzokumarira ngo arizera ngo aramubwira ngo Yesu ngo aramwihorera ngo aravuga ngo nkiriza umwana ngo aramwihorera ngo aramubwira ngo nkiriza umwana ngo aramubwira ngo sinaje abo naziye gusa n'abanyisiraheli abandi bose imbere nkiriza umwana ngo aramubwira ngo namara bigire gute ngo abiheze amazi wa mugore ngo aratekereza uhaye uhura n'izo ntambara mu kwizera hariya nababwiye ngo uko n'ukwizera ko kumaramaza kuza guhaguruka kugahangana reve kugahangana hari wa mugore ngo aratekereza yibuka umwana wiwe wagwaye ngo none no mureka gute no musiga ngagire gute umwana wanje wagwaye ngo amarazamura kwizera umukuki ngo urazamuka ngo azamura kwizera ngo aravuga ngo ndegera ngo aramubwira ngo mana we data we habe n'abariya habe n'izombwa ngo iyo zabonye tuvunguka twatabitse hasi ziba zifite droit zo kugenda ngo zikagira gute zikadutora uzamura icubahiro cy'Imana tukuzwa Yesu hallelujah ukagwanirira kwizera kwawe kuza kugwanirirwa abavandimwe si ukwizera ko kurebera gucya kuza kugwanirirwa hariya uzamura icubahiro cy'Imana Imana ishimwe we uzamura icubahiro cy'Imana hallelujah amina niki gituma bidahinduka niki gituma muri mukora ibintu bidahinduka twasirimbye tukagira gute papa kubitamwe akantu gatoya nanone hallelujah sanze
ufite kwizera kwapfuye. Kwizera kwapfuye ingira myaka kuragira gute guhembure kugwanirire ukubunyine ndakurahi ibyo bintu bimenye womenya ku ubwenge bwawe umunsi uzoshira mwana analyze mu bwenge bwawe bizoba bipfuye umunsi uzogira ubwoba bizoba bipfuye umunsi amaso yawe azokubwira ngo uyu musozi ndarangije ubwoko bwa Israel ngo bureba inyanja bahindukira na Mose ngo barebe inyuma babona imisozi ngo bagere imbere babwira Mose ngo mana we Mose we amakuru giwe yamenye hano imbere hari ibintu byabaye inyanja iri hano amaso arayireba ariko amaso y'umutima Mose akababwira ngo se ko murabona iki Yesu akamubwira ngo se ko murabona iki Imana bakamubwira ngo turabona inyanja Imana ikababwira ngo hari inzira hari igihe ushikamo wawe ukazibona mu cyumba ntaziri hari ndakurahiye aho ukingiranye aho niho hari inzira uhawe ushakira aho ngaho haleluya Hallelujah. aramubwira ngo niki arababwira ngo nimuhindure amaso ayo maso yanyu nimuyahindure reka nkubwire iyo ufite kwizera aya maso aza permita n'ay'umutima aya ngaya gahuma ay'umutima akaza nico gituma uzubona umuntu ahagenda nawe niba kubaza Kiuzuye ibyishimo nawe uzababwire Yesu wangiriye neza nawe niba kubaza kukuona n'amahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Nishimye cyane Amen. igihe uzobona cyose inzira yabuze uzibuke neza ubaza ibi bintu bine Makawe. amaso n'umutima n'ibitekerezo byawe numara ubwira Imana n'abaturage ubwira Imana ngo ma uyu mugoroba ibyo byose mbitsinze hasi hasigaye ngiye imbere ijambo ry'Imana rituganze amen Amen. Ninavyoomba kweli najua wasikia yaliyo mema kwangu, najua wayafanya yaliyo mema kwangu, najua wayafanya ninavyoomba kweli najua Baba we yaliyo mema kweli yaliyo mema kweli Baba we yaliyo mema kweli yaliyo mema kweli katika shida waweza kunilinda wanichukua Baba wewe wanichukua Bima pao esala Baba wewe wanichukua Yesu katika
haleluya